ben ka professional line ka hung ki chep do a he ka ti pa na ka hung ki chep do chan ge ki bo in ka ki he ni ki rong he hin khwa experience khat ni kan ya wa ka share do lekha lama se ni class 10 pass do ki pathin thula ma se ni khagaw lama jong ka ko hizong le pathin phat the bo n ho he tunin chang khat chang nin khen se do no me je chun khang tha te ho poi ni la thun khen se do din tin ka life ka journey ka ve nung ve ni ai le kong ki se le dan ka ve na ai le ka lung thima tunia ka se do nom khat chui le achom lama ka se do no min pathin in hi chan ge in phuina he pi kamu do am ai lo la ka experience am ka ke la ke hi niam khana pathin in asian mahin thil tampi talent za chum thim za chum e pi min ke man ka ki he do la chui le football pe he pathin e pe ka ki he le ala football pe khu ka he na pa na football ka hin pe hin ahin mi min ko ahin lo hin na ding po do na ding hin thil tampi zong le ke ma hin ko experience ka nei chile mentality mindset ilung thima ki gel ha na elo le it say dham ka future ahum hu ni phana ipi ka hi no ma ipi ka hi dham ki gel do na ki gel ha na mentality hi ke ma in kana ni kha ni le ji janam khat ge in ke a din future ka lo hin na khat ahum pangin chu pia ka sei nom din min khat ni na ta sa elo la thala jung lungel tak pi so le ilung thima hi ikigel ha lo ai le ithil bol wa hi atam zo ihun masanga elo le ihun na ding dol akil hung zo pon hizen tatil honom na pat point khat na chele mentality ipi professor hi zong le ipi professional hi zong le lekhalam hen lang thenjin lang hen lang lasa hen lang ipilam hi zong le na thanok na pathinin thanok na talent na pi chu amasata ta salam tu dola ka se ho ta salam tu dola na lungel na nei di khat chu pham le mentality na mentality a chu ka zo ding hi ka hi ding hi ka bol ding hi ka hi te ding ti lungel lungtup na ne ya le koi ma chan na kham thelo ding koi ma chan na hi na ding khat na tup khat lungel khat na lo lan ding khat na koi ma chai na kham zo lo de ti pa chu ka se do no mi ni he e ji chu pham ti le ke yong khong ki pa na chun kain sung gawe ale just plastic football ang ki pan thin kaloi ka pain football original apen a hewangin tunin amo ho jong alol hindi pun kiang ko jong ki cho zo pun mi mo ja si ho po ki hol kho ma ta chu ki sop thinga ki hin ki pan ka hin ka ga sei dom chu pham tile haula bai ja lol hindi ni lawang chu tunia kyong ka lol lo din ama wang yen the jong le pathinin talent na pi pa chu 100% na nung thima ki gel han na ne ya na mentality chu na strong sa ka hi ding hi ti lung put na ne ya pathin akhana na pan sa na thalok na chu na zu ya le koi ma chan na tu tang zo lo ti pa chu koi na thing se tin koi ni na digin discipline ti le za chum chong min abona hum ki gom hi tan hi chi discipline chu dem ti le hi chi na professional pa chu na ki chep do na ding ai lo le na hun na ding a chu ipi ngayam ipi na ball dham ichangya na ki ha ball dham ipi na ball lo dham na ball ding se lo ipi na ball lo dham itin ko na man dham aditya tan se hi ong lang ne so ke ding ke ma football pe ki jin ke ma professional line ai se na football pe hat ri ja chu ke ding ai pi tu pi ham discipline ka ti ting le ka ne ka cha ka don ka imut ka dai ai lo le ei su ka ta sa su kha thei ai lo le ka ki chem na ei su hasam the ei su hat mo the ti chho zo se akona ka ki kang se angai ti ti ta ba ma so le ka sim khat ni ya ai lo le government service and lecturer and professor ne pi zong le na thodok na khana chu discipline ne ya na discipline chu ipham ti na in na ki he do ti le ti chu na nga dinga na lo hin dinga na tha na hong pang ding na nga dinga future na lungel na lungtut na morso na point khat ahong pang de thi pa cha ka ase to no min he athum chan na hard work iti ting le thil tam pio min keima professional line na selang hard work itabang hard work ham ti ale
practice 2 hours kan ni ahin practice ki pat masang 1 hours masanga ka thun ngai extra wa ka bon ngai practice zo te wala ke ma in atum bia ki ya dinga kan ha sam na ka weakness ifham ka ki he na hi ka weakness so chu ke ma in ka loi ka pai to ka ki chet zo te le practice ka bola atum bia ke ma effort ka pia ka ki ha bola ki chu extra wa coach so no ya ka ball 2-3 hours chung nunga ke le ke ki ha bola ka ball pa chu ke ya dinga khunung te le ka hat be na ka chung nung be na ka lo hin be na ding hin ki chho zo se chu tu ni ko in tu zan phanin a chom lam te in point thum se adinga ka hin se do no mi te je chun khangdom te ho ache sapana loy pa yu te ho ana lo hing so ho chu ikipa pi hin tu a pat ahung khang landing ahung khang dom ho alo hing nai lo ho in future a lo hing na thanok lai lo le successful life elo le career na nei no ma le dunia he chi point thum se he nai nu fa na bola na zui zo ale guarantee ka pe koi ma cha na kham zo lo de je che pham te le ke ma in ka ta sa ta khin fa ka life a ke ma ta in jong hi chi ka na zui ja hi chan ka phai a je chu ka chi wang ka the wang ka ne wang a ka chu a ka mu ding le koi man hi to bang ho hi ke chan ding a jong ki lom no hin hi jong le pathenin e lung senin hi ti ho phathe I bo no hi thil dang je hi pon hi chi tu ja na khen se do point thum ho se hin hi je chun tu ni khwa khang do ho ati da hom khang len ding khang do ho ka til phu no na chui le enge pathen sa hi jivit number 1 a pathen he diwa ki lom hi number 1 a pathen zakai I bolo ito ozo se pathen ito wa pathen lung thai na in kulman de jo thu pi ban hin ahin ta sami mi na ai mo I bol di ma ki lom ma chi pham ki le hi chi ka sei ho mentality 100% mentality iki gel ha du strong ta ine du abanting le discipline abanting ha wa cho thum ine wa le oi ma chan le se chunga elo hin de wa ai su kham thelo du oi ma cha in hi chi lung tuk lung gel elo lung ngai to ine le ding wa oi ma cha in ai su boy thelo de ti pa cha chong lam ta khen se tin kau mungkin dong alen kiong kaki pana le sana in la khat hin sang ka ting la sa wang ka thiam kon ka trek class yam ka sa ki dong le ni na ni sa ni bin lang is it lam ka hoin AP zevin pa mai ka sa in hi jong sa dung ki man pon hi jong le pathen lo pi na dinga ka in sa de he in jong en ji the sa fam te ka loi nu in a ki wai ja chang sa sa ko la sa wang ka thiam pon jong phat man tam ta ka mu ja ka sa ni tin a he zo sin sa theu he sang ding kapag kay nang nahing
hoi na ke di alo pi e ni pui hoi na ke di akidam e ni pi ka hi pang lo ma ka hin ko a ni pui hoi sing paka lam dangin kalum alai tange Wano ta sa da patin patin ko ta no sai ki ko ki ro ma da patin no zo se anga mai lam ka chumin isi ko ma la patinin lai zafima na tunza na ko khang lang de patin azaza na ding patin ko pe ta ka ki pa Thank you, Mr. Stephen Donald, for your insightful and inspiring words. From goals to great tunes, celebrating talent in every field, wishing you all the very best and more success in your career. All the very best.